tinio aini no mono ini naisingpara ni hoitewo khasnampara resettlement ni takuro meeting pono ha kauma salaimok jati kauma poha patin kauma poha biskao chong breke tongle nai chale nai breke tangle nai tuile man kauma salai tinio brang bai je khaksang lai kauma salaimon dia bari khaksang ma tonga je chong je jat po kaham mani no chong naye ya prisele nai nang nai ake biskao sini bangma sini khokchi maro tongmayo chongno sini bing chongmaro ko tongmayo abdi ro ko chong ko ba tongke pa se sini samu samai mo lama tongmon boye tinio chong samoha rimaya abolektoria sini nangmo sini future no se chong na hi ni boye brang bai kono koma salemon dio ang simayo brang kono khari ye samung tang lai ne ro so se ye jatin boye ba dofan boye han boye joto khari ni maso se armi asa keo bodima joang rao logeo tongke chong biskango tongnai rao ba phono tongye samung tang nai rao ko phai mayo samung ko tang ko mai nai asa keo armi ang tre khaksang ko ema tongmo ke sini ro jeta o settlement onai rao brang political law brang skangpuro asu brang involve maya mamke sarkar bai brang abo sujog re yamon bai ara info lai thane raun sio brang je sarkar sio brang no koroni citizen sabio bude mani je odikari amon sio brang je margin brang je khari morono chongno bud je ye chongno plai moro ko ke biskang ko asa ke obodi kana brang kenai kembo brang aphangle purben sio kosto mai phainai rao mon boy boy le brang kosto mai amthia amboy se brang tinio crowd ke basai to mache manung ya kori kangal tipo brani khapang lek torse armiang brang bari ke khapsam masao ke biskang ko jong kong lai to ma ake sain lai to ma akum khu sabio chongbai chongo phele yakie lai thamoro wo je chongbai chongo misunderstanding ke lai to moro chomchi mayo ke hekuni bro hamya bachrai chaya umoni karano abdi phong lai mai moro to mayo ara info chongro chongbai chongo phele ye tongse chong biskang aba kanai chongbo kanchanpule sarao ese pura not inte nodo chong sarao chongbru jatiro chongno roni majority modi je jagao pho chong frono ma nei nau ini party ni haba phongtho tre samo phongtho development ni samo phongtho chong sujung ma nei nau ko mo tongmi ma chong abdi no tinio chini je jat mai marma ku marma ko chong ma nei nang mo chong si tongo ar kono chong modi sarkar ni bo chong mai mole kruino maingke chakri bakri phongtho je jado phongtho chongke bingslesa tolamon boye lekha pora kono chongnole biniya guchak tomon boye chongle bing bai ba competition kheye po slaru yam boye chimbro bari kosto eta o phatharawo lekha pora mai marau ta o tongo ঠিক no ari program chakri ni sujog mai amon karano bengaluru ro bibino tre state ro samung tanglai jai se tini no khongpalo paito brang ni kuno alada ha banu ba khe to ma jaga kono krui no thai se 30 ফুট 40 ফুট khen ma chau tonge se brang draw to na mi brang ni poribar ro no draw yi te neng ke brang le bari kosto se future ko ambo brang bo efo sarkar no ang kuyo je sarkar pongto bole brang ho ke haro ni dangori modi bo ni citizen modi brang no bodi ma sujug de ni naw ambo e tine chong edisi ni hoite po je jat scheme phai po ro brang thio village council alada khe mokri ko separate khe mokri ko ambo brang bo sujug harai to brang mayang to prai som thare info ang ai ni torop theke wa ai ni guidance bai ro juna lo je phai mole tini ang ri tombo se brang mayo ar ke mai samai grai abadi ke se brang no deprive khete othocho brang ro ni citizen o ha vote pori pa ha sarkar po khari ha je sarkar po phaito ar po sarkar le tonghale ke sarkar no vote pori hale ke brang kya kne ke brang no sujug ri tho brang no village council of creation ke ri tho chongle bose nai village council creation ya ke brang sa kaule ma se sujug subida ma se kre tini chakri bakri phongtho sarkar ni scheme phongtho pa se village wise se phaito mon ba em jenrai ka khenai po je jat khenai po village se nangmon ambe brang thi po elected body ko to nangnai biskang election ke brang thi po chairman village member joto je system to mo political ni je democracy ni country je to modi ke brang no pabo equal morjada re nai nau par tripura sarkar po
ake Bharat Sarkar bono ang kuyo imba bok nini political matan ingelo ang samya je kuno party po paito sarkar ar po brang ba epo abdi masujur ko to nai naw ang ba chong ADC cho unya mani state po bono responsible la nai naw mang ke state se ke ha overall nai mang to brani responsibility bang ko ang ba brani tinio agreement o hoito ba land ni kuno sase mo kuri brano agriculture land ni ko mawo barbali la tha abor opho tinio ho fulfill use eko agriculture land sara obram ke bache nai ba future of bini generation abo 30 foot by 40 foot to wele brang bini sap to thangka abo no abo bro hale abo bini sa chamrei sajla le brang le bukti no tang nai awaw le tang brang photong bai ni amo e sarkar abo ni lama brang saye brang no abo ko khere nai dorkar abo ko jong waiso ami pala siye khaksang tinio na ro phaiye koma dau sale discount po jong tre kaham koma ro sale nai party je phongtho je pho keto ar phonra bo kaham abono se ma je kuno party ni leader no pang bono sane suduro politics thongye chongno divide thiye chongno feel phaimo bailangya election time mo phimo phongya mani mohari moi phongya amboye thangmo lama mano brano dime ma abose chongle ne na je ba party phongtho leader nai ro no ang koi mole bose asono ang sane ini na tamne pa jagat thaime ni kalai tinio khe chongkhe jang chini manang em sar chini jatini ke khakla ya chau ye tau khe tau bung chin jati no bung aba je bung mai mon deyo je bung yaw chu mon deyo bung samung tang ye tungjao mo ye bung bai chung sisa chung baja marok ko marok salai ni ye bro bin no chung phailai ja hai mon deyo no ke bung chuno chini baja marok thungwani ma bo volleyball football badminton carom board daw je chini wai be ni samung nang mo ma chung pailai jama ya khia rangkhori tumkroi chung nangpho pailai ma ya khung tomo tini chini jang manang chini em sarbai chuno puron khira ja ha mo ya bat thakha khakchang ma ko samchu wahan de pho ain kha phong phar khe tini ruibar salse ar khe ungmani pho chomaya isor unai tinio benti mo bai tinio ang boro ar khe kau sane sumai memela bat khakchang ma su khama tongo umbo ya ang keha message khemchumo khe bose chini bazama ro pha chungpho sikhleine na ha mamkhe chungle bodoi mangbai sro khele ongsia boya chungpho nailai toya man khiya chungpho tausi sisa chini ya pri semono chungpho tausi sa slai ni ma chini system chini gothe yang tomo je chungmai mon jara chungpho sau thailera na hiya ang chini bazama ro no ang keha bo kupok chaim chumo se keba bo mani mahamune mai mo bai abo no tuyang kau sajam dia mamkhe chungpho rung yak siang pho chini jati mache manu ya gorib ke beni tola beni su ke ong tomo abole chungpho nai khlenu jao amo ye maha samaya kumaya pho chini mkha pho chungpho pa sie tomo bo em kha phungye se sakhu lamaya ke chini jatin bo ya bas por ke samung tang phine hala ye sa wa chong ye chung wana mo bai sa anh kha pho tong ba ye chung bis kawale thoipho thangpho chini jati le jempho beng bai dal yang mode jingle thoipho boros ke na mode chung krung hawa bono chung bera la yaman khiye bola mano chung hingkro yaman khiye chung bis kawang pho chung phain ri khru le nai je ja phung thara tho chini jati slai kokroi ngye chung kha phang no ri le nai saphe leimo kroi man khiye je politics hogra juda juda ke logo projana tui theye একদম খুব নষ্ট খে তিনি মারানা ফা আং সামচু জুংলে চাফাই মাই মাক্রে তিনি গ্রুংয়া আমবাye আসামাই সিয়া আমবাye bo mothano chung biskang pho chung paire nai keba bro ano thoya sarima kauya aini khapang aini feelings aini mkha dugunang mo aini khapang ang chonge timo ma ang kobai khaimse joto bazamaro chini ma pharale laina thabrale ma ke me pho to chini generation taw kha taw chung ola chin chung je mai mo jara chung phain thiru mai mo tongkho ambaye bodoi mangso ke benjati bai chono phalcha te mo ambaye chin jati na pho chungpho taw sisa chungpho chan sirana taw sisa chungpho mokari rana chamde chaphiya da ung yamani saphi leimo bai sa ung yamani taw sisa chan sinirana chungpho mami ke siarung ya taw sa chungpho
haba kamdo ke ong sai tong hale koi sa kha phangno bai le mani kha phangno phoktor khelera na hiye chini baja maro na pang kau chen chu sai ai ko le busu no pai ja ang kau sakromo tong ke joto ano chi ano khoma kidi ang sakromo tong ke busu no khoma sain jau Happy Republic Day chini loko raida sal Bharat ha kotoni o loko raida salo chini ha ni je chamung tang thanai ro blai bleke khaka ham sangboroni inspiration nawi chini Tipra sa chini Tipra ni joto loko ro jengtei bu thancha ketongwi chini ha no jeng krak khaina ni bagoi chini dopano kutu karna ni bagoi chini chatyo bungtong ni nangnai haine hai Happy Republic Day. Hasteni joto lukurogno wilau khulumaya pharu sini TTAADC no prai 4 bosorong wi lukurog Maharaja ni tuidul mongbai je jeng TTAADC chalok tongmanno loge roi tongbai mani bagai joto no kha kaham tei khulumaya pharu blaikhe hambai jeng last foreign half year ro jeng chini TTAADC chini limited fund ni bisingo phano jeng lukurog ni bagai je samung kaham tangnani nei chatyok mani bisingo lukurog nognai ja omhai jeng samung tangui maman no nirogno saikhana rawano chini industries department chini Bubagwra ni income generate khaina ni bagai jeng borokno 600 e-auto jeng borokno distribution khaika je Tipra sa bekar tongnai jodi auto salawi income khaine hnai wan somnai rono borno jeng online registration khairowi gramin bank bai tie up khaiwi e-auto jeng distribution rawi rokha bskango bsini Tipra ham scheme bahai chalo khaijengnai Tipra ham scheme ni bising teine borno low rate of interest bai jeta phataro nangna hangke 14% 12% oma haike rate of interest maro keba chini oro TTAADC o grantor bunangya low rate of interest by chung borno rokha only 6% bahaike backend subsidy bu chung borno 75000 ojak boroni bang insurance bu facility tong jeta je auto beneficiary thui thangkha hanke boni family o jati o recovery khaina ni bagai problem ngya na tui bono wa soi ne chung borno insurance bu credit insurance khai rojak je beneficiary thui thangkha hanke kono karone accident oi thui thangkha hanke bo automatically recover ngoi thanai om haike chung khaika nge boni sara bo chung khutung chini traditional dresses no chung promote khaine ni bangoi chung jotong saimano chini Tipra sa chini Tipra jo ek somoy o agotala thangai rignai kangoi guri khanke saksa no blai lachi jago keba Maharaj Phaimani yagulo chung chini Tipra sa ni traditional dress no chung jebabe promote khaine ni bagoi chatyo kha amotabo sudo chini Tipra sa ni bisingo simiya doni koboni dofani breidago chini rignai no risa no kanoi mosangjagoi matongjak baikha amo Maharaj ni wan chongoi bane possible ngo hinge chung joto ADC village no equal portion khai chini rignai snana ni bagoi khutung Bwkha ulobo continue tongnai bai kene chini health sector ro
health sector chini limited fund jotun saiman no phiaba chung hospital chung tabok tang tongo tabok ni modernized hospital almost paina ni phaiching thang tongo 150 bedded hospital completing thanai sakham chini bagoi bilaikhe chini Tipra hai hasteo ব্যবস্থা kaham khaini ni nango bono sak tharin bono naharoino sakhamno जों नजर रखा हाके हॉस्पिटल जों कायसा kaham snanani chini imang Bubagwrani imang mo fulfill na nai tongo bahaikeno जों mobile medical unit jeta kami am chani lukurau healthcare ni beparo mung sa saimeya borono जों healthcare facility te awareness ronani bagoi mobile medical unit जों 6ta चालक खायो हास्तेनि थुं आम सायो बरंनो medical test check up खायरoi almost माने 6000 नि above लुकुरावनो जों medical free check up खायखा बाइकन operation behind last 2 year of free operation जों अरनियो चिनि खेरंबा hospital लो खायरoi कम से कम 2000 नि above जों operation पाइरखा निनि gallbladder stone हन्दि निनि तामसने tumor हन्दि बाहायरो ब्लाइक किरमा संसा रोगिरो operation खायजागै सक्सेस ओङै थांबायखा बाहायकेनो जों तामसने चिकन माने जोंनि बिख्रा फेमिलि तंनाय बाहायरनो मासिं जरावो रिकुटुं ब्लेंकेट जों बरनो ब्लेंकेट बो जों डिस्ट्रिब्यूशन खायखा जे अमा हायकेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अमा हायके जतनो जानजा डिपार्टमेंट नि जों या प्रेसेयै खायमानि हायके एजुकेशन डिपार्टमेंट अबो जों बीएड ट्रेनिंग रनानि बागै बसबनो जों 25 जना जों बीएड ट्रेनिंग नि स्पॉन्सरशिप बो रवै दं बरनो पाबसकांबो रजावै दंनाय रजावैनो थांनाय अमा हायके स्कीम सनाजाक जाते चिनि तिप्रासा जे तामसने बीएड परेनानि स्कोप माया डोनेशन रय माया रांकलया अमा हाय दंनाय र बरनि जे माने लो इनकम ग्रुप रनो जों सिलेक्शन खायबे बरनो चिनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि होयते एक फाइ हायते अनेनो जागाव जों स्पॉन्सर रवै बरनो परे रय दंमनि बबो चिनि र अमया प्रिसेजा ठीक बाहायकेनो होमपो स्कूल जों जतनो साइमाने आसो आइगिनि सालो होमपो स्कूल आसो डिमांड करे त्याबा जों तिप्रा मथा महाराज नेतृत्व फाइमानि यागलो होमपो स्कूल ब्लाइ डिमांड बारै थांखा हॉस्टेल नि इंटेक कैपेसिटी अनेक गोबां बारै मा थांखा आइगि जेता गर्ल्स 200 बॉयज 200 के तंमनि जों फाइमानि यागलोनो बरनो इंटेक कैपेसिटी बारै हॉस्टेलबो जों 750 जना इंटेक कैपेसिटी बारे रवै बरनो फैसिलिटी रवै तंखा के जोंनि बिख्राराव थिगासे पाहाड़नि बररो जतो लेखा फरायनायनि बागै आसो सेबमायाफोनो जों होमपै हाय हॉस्टेल जों क्रिएट खायै सुजुग रनानि जातियखा थिग बाहायके जोंनि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि होयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंमनि बबाय जों मनोबो सबजोनल 10टा सबजोनल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा ऑलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमेनि ओ 7टा ऑलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावबो इनॉग्रेशन खायमेनि रेडी दं कय दिनो जों मनो इनॉग्रेशन खायने स्पोर्ट नि जागाव जों लास्ट 2 इयर जों TTAADC सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायचिनि ट्राई रनो स्पेशली यंग जनरेशन जरा फुटबॉल बाय थांनाय रनो बरनो प्रमोट खायने बागै जे जों जातियक माने अम सक्सेस संखा त्रिपुरा हास्तेव अम हायके पहिला जोंनि TTAADC नो इवेंट कतर खायै जों TTAADC सुपर लीग खायलाय माखा बनिया गलो जों TTAADC नि ICA डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायै जरा रचानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायने बागै Tipra idol जों संसालायखा Tipra idol नि बिसिङाव चिनि रचानाय रं हासुगो तंनाय कनामाव तंनाय पर्यन्त जारा सिजाया जे चिनि ट्राइ टेलेन्ट तंनाय रं
borokno naitogoi tobonai hinui sakthari chong Tipra idol khaimani borokno chong last 2 year nokha borok je first second third mai thanai rok abo borokni career swnamani opportunity manui tongo jaga jaga program ke borok invite khaijagoi rwchawoi public ni bwskango khwnarogoi borokni career no swnanani bagoi career agogoi tongo omo chong nokha nge chong bahaikeno culture Tiprasani rich culture no chong promote khainani bagoi London High Hasteo global stage o chong represent khairei makha jeta Maharajani saktharmung Maharajani chatyomung boni wansomung je hasteni lukurok wansoi maya je salsa London High jagao chini Tiprasarok performance khaiwei chini culture no phonoi manai hne chong jotoni saimana chini Tiprasani rule khaijak krini bagoi taxation ongthung nini jekono administrative function khaine ongthung onek problem chini TTAADC chong phaimani sakang nokjagoi tongo jeta chong bono bill of the sanakha chini land use bill chong sanawai pass khaikha nini taxation ni bill chong sanawai pass khai rohka chini teibo ADC village committee ni chong amendment pass khai rohka jeta ADC village election ong khaike vote ungu chini ADC amsayo kintu counting hall ungu nini ADC baire non ADC area wo nge onek somoy chini Tiprasani dominate area ngya hingke aro jagao dispute ungu nini kok banglayo hani bangi chung TTAADC one sokha jehetu ADC village committee mane chini Tiprasani bangi singke Tiprasani bisingo no amsai bisingo no lekhawani bungthung hai hene chung Tiprasa amsayo board lekhana ni counting hall khaine ni bahai rok ma khaine ni bahai bill log bu chung sanawai pass khaika thei bahai kene chini ICA department tei tourism department ni chung miliwoi chini cultural chini historical monument rok chung kwbangma identity life protection khaine nanghi wan sowoi no chung jaga jaga o chini Maharaja Bikram nini tamasnai SD Burman bahai statue rok chung sanawai chini khumlong park ro tabak sanada tongo oro lama ro bu chini khumlong lama bu tongo nini Maharani Kanchan Prabha Devi nini tamasnai B Chandra Manuwa Maharaja B Chandra Maniko amhai rok chung statue tawai chini history no chung revive khaina ni bagoi chesta khai tongo chini tourism chung black chini hasteo develop khaini nango recently chung water fountain chung inaugurate khaika Maharashtra ni yakre north east ni jotoni chai mane naithopok tei kusupok chini water fountain Maharaja ni saktharmung bai chung NHO recently tabak chung TTAADC ni bobon chung Shillongo khaini hne long time chini project pending tongmani recently tabak sanction kha asa khaibe chung Shillongo jagaro clearance chung thangkha hingke Phanto sanction pajak almost 5 crore ni chung TTAADC bobonokbo samung tangmanai chung 5 crore ni simi bono project proposal lohmani oma haike chung chini Tiprasa no jate phatar hasteo bo porena ni medical treatment ni bagoi thangoi subida manai jat oma haya appreciate oi bai kene chini industries department bai chung Tata Strike bai Tata Group ni hotel management chung sanawai tongo tabo oro jaga chini khomlong tamasnai narwai tong thai jeta tongmani aro jaga hotel management ni training center kholokna ni bagoi tabak samung starting tongo